Maphorisa ya KwaZulu-Natal va rivavilerisiwa hi leswi tikombaka tanihi ku tlakuka ka nhlayo ya ku dlayiwa ka vanhu ka madzolonga eka tindhawu to hambanahambana ta xifundzankulu. Eka nkarhi lowu nga ehansi ka tiawara ta 72, 10 wa vanhu va baleseriwa va dlawa eka timhangu to hambana, kasi 7 wa vona va vaviseke swinene. Tinhlayo leta ku humaka ta vugevenga ti komba ku tlakuka ka vugevenga bya madzolonga etikweni hinkwaro, laha ku dlaya swi tlakukaka hi kwalomu ka 10% lembe na lembe. Kwalomu ka 80 wa vanhu a va dlayiwa siku na siku eAfrika-Dzonga exikarhi ka Nhlangula na N'wendzamhala lembe leri nga hundza. Nhlayo ya ku dlayiwa ka vanhu eKwaZulu-Natal yi tama yi ri ehenhla. Eka masiku lama hundzeke ku vikiwe timhangu to dlaya exifundzeninkulu lexi. Hi Ravumbirhi vinyi va mathekisi vambirhi va balaseriwe va dlawa eDurban. Hi le tlhelo wanuna u dlayiwile eSpringfield ni nghamu ni n'wana wako wa nhwana wa malembe ya 8 hi vukhale. Tolo 5 wa vanhu va balaseriwe va dlawa eOthangati eka leswi ku tshembiwaka leswaku i ku dlaya loku fambelanaka ni mathekisi. Hambi swiritano maphorisa va tama va ri na ku tshemba. We are not losing the battle. If we are still able to arrest over 2,000 suspects in a week, that's progress. If we are still able to find guns and arrest people for being in legal possession of those firearms, that's progress. We need more of that. We need to operate more as the police. Mutivi un'wana wa vugevenga u vula leswaku ku kuma xivangelo xa ku dlaya loku swa tika. Professor Bheki Mngomezulu u vula leswaku mfumo wu fanele ku tiyisa vuhlori bya wona leswaku ta sivela ku dlayiwa ka vanhu. This is a cause for concern because it raises a number of questions. One will be, who is behind these killings? And then the second question will be, why are these people being killed? Is it genuinely as a result of political violence or as a result of taxi violence? Or is there something sinister that is happening which we are unaware of? Eka mhangu yin'wana ya hi Ravuntlhanu, murinzi wa khanselara wa DA u hlaseriwe eZululand. Xivangelo a xi tiveki. Maphorisa va kombela vaakatiko ku tirhisana na vona ku herisa ku dlayiwa ka vanhu. Muavanyisinkulu Raymond Zondo u sole swinene ku tsandeka ka mfumo ku lwisana vukungundwani laha tikweni. Zondo u ri ku pfumaleka ka magoza ya ku tshinya no ku xupulela lava khumbekaka swi onhe swinene eka mfumo. Zondo a nyika xiviko eka ntirho wa ku tsundzuka khale ka president wa ANC Oliver Tambo eAlice Eastern Cape. Oliver Original Tambo, murhangeri wa ntiyiso ni vumunhu, le indlela leyi muahlurinkulu Raymond Zondo a hlamusela vurhangeri bya Tambo hi yona. Zondo u ri Tambo a hambane kulu ni vurhangeri bya sweswi lebyi kala ntiyiso ni vumunhu. Since there are no consequences for wrongdoing in so many cases, corruption, fraud and theft have increased tremendously in our country over the years. Zondo u tlhela sola swinene xiyimo xa xiyenge xa dyondzo lexi nga tsakiseki. Black learners in this country who attend schools which have got no libraries, who attend schools made of mud, and who attend schools in rural areas that still have pit toilets. He would find it unforgivable that 30 years into our democracy, there are primary school learners who die because they fall into pit toilets. Zondo u tlhela vula leswaku timasipala to tala a ti tirhi kahle hikuva ku thoriwa vanhu lava nga fanelangiki eka swivandla swa nkoka. The overwhelming majority of the municipalities that are controlled by the ruling party did not get clean audits. To make things worse, this is not a case where in one isolated financial year those municipalities did not get clean audits. This is a case where if you consulted the Auditor General's reports of previous years, you will find that those municipalities have not been getting clean audits over many years. And not only are they not improving their performance, but every year their performance has been getting worse and worse. And the government and Oliver Tambo's organization have been ignoring the Auditor General's reports and doing nothing about those municipalities. This is something that Oliver Tambo would have been very unhappy about. U tlhela vula leswaku mfumo wu fanele ku sirhelela valuma ndleve.
Vativi va swa nawu va ri nawumbisi wa swa nhlawulo wu na swiphiqo swo tala. Nawu wa nhlawulo wu karhi ku xopaxopiwa endzhaku ka xiboho xa khoto ya vumbiwa xa leswaku a wu fambisana vumbiwa tanihileswi wu nga pfumeleriki vayimela ku langwa lava tiyimelaka ku nghenela nhlawulo wa tiko hinkwaro. Leswi hume hi nkarhi wa minjhekanjhekisano ya nhlengeletano ya vumbiwa eMidrand eJoni. Tanihileswi nhlawulo wa mani na mani wa lembe leri taka u nga le ku tshuneleni, nawumbisi wa nhlawulo u soriwe swinene hi vativi va nawu. The bill remains fundamentally flawed because it doesn't deliver an equitable electoral system. It's not an electoral system that's going to enhance accountability. It's not an electoral system that's going to give a meaningful role for independent candidates to play in our politics going forward. But that does not necessarily mean that the bill will be declared unconstitutional. Naidu a vulavula eka nhlengeletano leyi nga langutana na timhaka ta vumbiwa, mafumelo na nhlawulo. Vativi ri minjhekanjhekisano yo ta na nawumbisi wa nhlawulo a yi tswalanga mihandzu. The process, in my view, was a failure of parliamentary public participation. It did not engage in any meaningful way with any other electoral system that may be more appropriate. Varomiwa va humesi mavonelo ya vona. We don't have a voice. As a person living with disabilities, they are killing our brothers and sisters. They are getting raped every day in our house. Get feminist role, but they didn't say nothing. I have no problem with anybody from anywhere in the world working anywhere in South Africa doing whatever, but the public representative role should be for people born in South Africa. It is said that the true health of a democracy is the ability for citizens to elect who they want to lead them and also to remove. Nhlengeletano yi ta fika emakumu namuntlha. Bandyangu wa n'wana wa ntlhanu wa malembe loyi a nga lova endzhaku ko wela eka xihambukelo xa Goji eLimpopo hi 2014 va vula leswaku pfhumba leri nga simekiwa hi ku tsundzuka n'wana wa vona ri ta pfuna vana van'wana leswaku va nga hlangani na khombo ro fana na leri. Minhlangano ya vaaki Section 27 na va Center for Child Law va sungule pfhumba ra app ra Michael Komapi Sanitation Progress Monitor. Yi ta veka tihlo eka mapfhumba kumbe pfhumba ra ndzawulo ya dyondzo eLimpopo ro hisa swihambukelo swa magoji. Va tlangela ku va vito ra n'wana wa vona ri tirhisiwa ku lwela timfanelo ta vadyondzi. Michael Komape u nwele endzeni ka xihambukelo exikolweni xakwe malembe ya 8 lawa nga hundza. Hi nkarhi wa kona Michael a ri na 5 wa malembe. Rifu rakwe ri endle leswaku mihlangano yo ka yi nga ri ya mfumo yi yisa ndzawulo ya dyondzo laha Limpopo ekhoto yi koxa leswaku ndzawulo yi herisa ku tirhisiwa ka swihambukelo swa magoji eswikolweni. Vatswari va Michael va tshemba leswaku ku simekiwa ka app leyi swi ta pfuna ku sivela mafu ya vadyondzi van'wana. Or maphelo ya vana a kotsing ene va bone kotsi ya go tshwana le enela mara still bana ba sa shota di-toilet bana ba tlo felela ka mekotine ya di-toilet. Section 27 ka mokgwa e dirang app ye ke kwa ke thabile kudu-kudu ka ba bantši ba tla kgona go e bona and app e tla kgona go thuša le government gore kgone go yagela bana ba rena di-toilet. Ku tshama ku ri na timhangu ta vana lava lovaka hi ku wela endzeni ka swihambukelo eswikolweni. Eka mhangu yo hetelela mudyondzi wa 4 wa malembe u lovile mavhiki yambirhi lawa nga hundza endzhaku ka loko a wele endzeni ka xihambukelo xa Goji exikolweni xakwe exifundzeninkulu xa Eastern Cape. Vatswari va Michael va vula leswaku loko va twa timhangu to fana na leti va twa ku vava. Rakwa o ka re tlhale Michael o wetse go Eastern Cape ko re ntwela ile ya ba botlhoko kudu ge re kwa ke la ja bana ba go Eastern Cape gore ngwana o wetse ka toilet ke ntwe le gore mamothale bona re nyako dia epo ya Michael Komapi e be yona e tlo thuša gore wana a ne le bothata mo dikolong e be yena a shumiša epo ya Michael Komapi. Ndzawulo ya dyondzo le hansi yi vula leswaku yi tiyimisele ku herisa ku tirhisiwa ka swihambukelo swa magoji eswikolweni. Work is taking place. The Director General of the Department of Basic Education is crisscrossing the country to monitor the work that is being done by our implementing agents who have given contracts to companies that are delivering on the work. So that is happening, but of course we are aware of
the debate that is currently ongoing, where people are raising concerns about the pace with which the work is being done. And the Minister will provide further details in a media briefing which is going to take place on Sunday morning. A swi seva erivaleni loko ku ri ndzawulo ya dyondzo ya laha Limpopo yi ta fikelela makungu ya yona yo herisa ku tirhisiwa ka swihambukelo swa magoji eswikolweni emahelweni ya n'hweti leyi. Ipimani Baliwa, mahungu ya SABC ePolokwane. Hi hala tlhelo nhlangano lowu nga ri wa mfumo section 27 wu vula leswaku va boheke ku tama va chavisela ndzawulo ya dyondzo ya Limpopo ku herisa swihambukelo swa goji. Hi lembe ra 2021 khoto ya le henhla eLimpopo yi bohe leswaku ndzawulo yi fanele ku va nyika xiviko nkarhi na nkarhi xo komba laha va nga fika kona mayelana aka swihambukelo leswi nga lulamela vana. Mangu yo fana leyi nga humelela nkaye wa malembe lama nga hundza exikolweni xa le Limpopo yi endleke nakambe ntsena eka xifundzhankulu xo hambana. Ndyangu wun'wana wu le ku rileni ka n'wana wa vona wa 4 wa malembe langa la Mviki. Ntsumbu wa yena wu kumeke endzeni ka xihambukelo xa goji. Mangu yi humelele eEastern Cape hi siku ra nkombo n'hweti yaleyi. Mangu leyi pfuxe timbanga ta va ndyangu wa Kokomape lava n'wana wa vona wa mfana wa 5 wa malembe a nga wela xihambukelweni hi lembe ra 2014 eLimpopo. Taba ya ngwana o wela ka mo toilet kwa Eastern Cape. Tabe le rena ri pushye botlhoko kudu ka e le gore government a re tlhokomele mo dikolong tša magaeng ene kudu tsona ke le gore re lebeletse gore ke bana ba bannyane mo dikolong ene re lebeletse government ya rena e re lebelela mo dikolong tša batho ba ba university o ne di security o ne le batho ba o tlhokomela batho ba ene batho ba le ke batho ba bagolo mo batho ba banyana a re ne security. Hi se mahlweni mahungu ya SABC. Ntengo wa ntlhanu wa vahehliwa eka nandzu wa ku dlawa ka swirho swa ANC 2019 wu vekeriwe vhiki kumbe mavhiki mambirhi ya n'hweti ya Nhlangula. Xirho xa ANC eka huvo ya xifundzhankulu Thalma Shamayide na mune wa vahehliwa kulobye a va ri ekhotonkulu ya Polokwane. Lawa i masungulo ya ntshamo lowu languteriweke ku palixa ntiyiso hi ku dlawa ka Faltin Kekana na Ralph Kanyani. Lavambirhi va baliseriwe va lova endzeni ka movha hi lembe ra 2019. Hi nkarhi wa kona Kekana a ku ri mukhanselara loyi a rhangela komiti yo languta matirhiselo ya timali eka masipala wa Mogalakwena. Ku tshembiwa leswaku loko a ta dlawa Kekana a lava ku humesa xiviko xo palusa vukungundzwana eka masipala luwa. Sweswi vanhu va ntlhanu va languteriwe ku tenga eka nandzu wo n'wi dlaya. Va katsa xirho xa vandla ra ANC epalamende ya xifundzhankulu xa Limpopo Tholima Shamayide, n'wamabindzu Petrus Muhlavisi, Samuel Mukonyane na Stephen Muhlala. Va ndyangu wa Kekana va amukele ku vekiwe siku ra ntshamo wo tenga nandzu lowu. We have been waiting for this day as the court has indicated that is from the 9th of October. I think the stage is now set. Kasi muhehliwa wa vuntlhanu yena Jeffrey Mashishi emasunguleni a ku ri mbhoni ya xiyenge xa vuchuchisi. Ku tshembiwa leswaku yena a nga pfuna maphorisa hi vuxokoxoko lebyi nga endla leswaku ku khomiwa vahehliwa lavan'wani. Mashishi a yisiwe endzhawini yo hlayisa timbhoni laha a nga vuya a suka endzhaku ka tin'hweti tinharhu. Maphorisa va vuye va n'wi khoma laha khoto ya magistrate le Mokopane yi nga languteriwa ku endla xiboho hi xikombelo xa beli yakwe vhiki leri taka hi Ravunharhu. Kasi vanharhu va vahehliwa va tshunxiwile hi beli. Milandzu ehenhla ka mufambisinkulu wa masipala wa Mogalakwena Jabu Mashamayide na n'wamabindzu James Chuma yona yi herisiwile mavhiki yambirhi lawa nga hundza. Ipimani Baliwa, mahungu ya SABC ePolokwane. A hi languteni leswaku timakete ti pfarise ku yini namuntlha eka JSE. Randi yi vevukile ku pimanisa na mali ta matiko yan'wana ya misava. Dolara 18.16 cent, pondo 22.21 cent, euro 19.53 cent, kasi pula Botswana eka tiko ro akelana i 1.38 cent. Minkavelo ka JSE a ri hansi namuntlha. Nsuku i $1,993 ounce, platinum $972 ounce, oil mbesi $73.54 emphongolo. Holo
Holobye wa Vupfhumba Patricia de Lille u kombele board ya SA Tourism ku yimisa ntwanano lowu a va lava ku wu endla na xipano xa le England xa Tottenham Hotspur xo va seketela hi swa timali. Ku ya hi holobye, ntwanano lowuntshwa a wu le nawini naswona a wu fambelana na nawu wa mafambiselo swa timali ta mfumo. Holobye wuntshwa Vupfhumba u sungule no tirha a burisana na vateki va mahungu mavhiki mambirhi endzhaku ku thoriwa. Patricia de Lille a vulavula hi ntwanano lowu a wu fanele wu fikeleriwa exikarhi ka xipano xa le England xa Tottenham Hotspur na ndzawulo ya Vupfhumba. Ntwanano lowu a wu ta va wu ri kwalomu ka biliyoni wa tirhandi u vange swivulavulo kusuka eka vaaki na swiyenge swo hambanahambana laha tikweni. Ntwanano lowu fohle wu fika eka vateki va mahungu hi n'hweti ya Sunguti wu nga si gimetiwa. Varhumi va Tottenham Hotspur va endzele Afrika-Dzonga lembe leri nga hundza hi n'hweti ya N'wendzamhala, naswona varhumiwa va ndzawulo ya Vupfhumba va suka laha Afrika-Dzonga va endzela London n'hweti leyi landzelaka. My advice to the board, considering all of these factors, considering the priorities that we need in our country, and considering that this thing is out in the public, we owe the public an explanation. De Lille wa pfumela leswaku xiyenge xa Vupfhumba xi ni nkoka eka ku kurisa ikhonomi ya Afrika-Dzonga, kambe leri i tiko leri hluvukaka leri nga ni mintlhontlho yo tala. Looking at the value of what we can benefit as South Africans or as a country, you have to weigh that up against other priorities within our country. Kambe ku ya hi mulawurinkulu wo khomela Themba Khumalo u ri xikokomelonkulu xa vona hi ku ta na tindlela leti nga ta pfuna xiyenge lexi nga le ku tikeriweni. We are mandated as South African tourism to market the country internationally and domestically. And in respect of the tourism sector recovery plan of 2021, that is exactly the mandate. Ndzawulo ya Vupfhumba veri lawa a ku ri matshalatshala yo ringeta ku navetisa Afrika-Dzonga eka matiko ya misava loko swi ta eka timhaka ta vupfhumba. Ntwanano lowu wa malembe manharhu a wu fanele ku sungula eka nguva yintshwa leyi taka ya English Premier League. Mahungu ma namuntlha na vhiki leri magimeta kwala kasi man'wana ma ta va kona hi Musungunuko. Maxelo ma landzela na Oscar Xiviti endzhaku ka mavhengele ri perile.